maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Ang dakong panon sa mga tao malipayon nga namati kang Hesus. Sa iyang pagtudlo kanila si Hesus miingon, pagbantay kamo sa mga magtutudlo sa balaod nga gustong magsuroy-suroy nga magsulob sa mga bisting tag-as ug buot nga yukbuan sulod sa mga merkado nga nagpili sa mga lingkuranan nga linain sulod sa mga sinaguga ug sa mga dapit nga labing maayo sa mga kumbira. Nanlupig sila sa mga biyuda ug nangilog sa ilang mga katigayunan ug unya nagpasundayag ug tag-as nga mga pag-ampo atubangan sa mga tao. Labi pang makalilisang ang ilang silot. Samtang naglingkod si Jesus dool sa panudlanan sa templo, naniid siya sa mga tao nga nanghulog didto sa ilang mga halad, daghang dato nga nanghulog og daghang kwarta. Unya miduol sa hulganan sa halad ang usa ka biyudang kabus ug mihulog og duha ka dako. Gitawag ni Jesus ang iyang mga tinun-an ug giingnan. Labaw pa sa gipanghulog sa uban ang gihulog niining kabus nga biyuda. Kaya ang uban mihulog sa sobra sa ilang bahandi apan siya bisan sa iyang kakabos mihatag sa tanan nga iya. Gihatag niya ang tanan nga iyang gisaligan aron mabuhi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, ang atong unang pagbasa nagpadayon sa paghisgot sa kinabuhi ni San Pablo o sa iyang instructions ngadto ni Timoteo, ang iyang disipulo niya ni usa na sad sa mga nindot nga instructions ni San Pablo. Naminaw ba mo ato unang pagbasa? Mao gyud ang paglig-on sa iyang pagsangyaw, bahala na og dili na kaayo nindot ang sitwasyon. Pasabot, bahala nagdumtan, bahala nagkalagutan, bahala nagpatyon, o kaha daygon o sagupon sa mga tao, kinahanglang mopadayon gyud sa pagsangyaw. Dili lang tungod kay daygon sa mga tao. Muna usahay kaming mga pare, apil na sad ko ana, usahay ganahan kayo ming mowali basta na ay muday. Pero magsigi na ganig saway, mura sad mi og mahiubos og di na sad ganahan mo wali. Kamo ganahan pa mong mutabang sa mga tao nga magsigi og panaway ninyo. Ganahan mo mutabang? Dili no. Mao na. Giusab na ni San Pablo, ingon San Pablo, kuan gid ha, paningkamot gyud. Nya iya day yung gihimo example ang iyang kaugalingon. Nya siya ako may na kung pagka buhat ang tanang gisugos Ginoo. Karon nahuman na nako pagbuhat. Nya hapit na nako dawata ang purong-purong nga langit nun. Kay diining pagsulat ni San Pablo, hapit naman siya putlis iyang liog. So gitawag niya ang pagputol siyang liog nga maoy pagkahuman niya sa iyang kaning misyon, o niya maayo niyang pagkahuman ang iyang misyon. So ang ato di ay sukdanan kung kita tinuod bang Kristiyano, kana bitang i-empty na ang tanan nga naa nato, kana bang kuhaon na ang tanan nga naa nato, pero kamao lang gyapon tang mohatag. Kinabuhi pud na ni San Vicente Ferrer, kinabuhi nas mga santos,
kinabuhi na sa atong santosonon nga si Bishop Chupilo Kamomot. Kamo, kana bang kuhaon na ang tanan diha nimo, nya muhatag lang yapon ka. Saman, okay mo na. Imong silingan nga adik, gikawat na ang tanan ninyong butang, unya mangayo lang yapong pagkaon, nya muhatag mo. Na. Ang ato kang mga government officials karon, muhatag pa ka sila, hurot ng ilang kuan, amelioration, hurot na sang ilang pundos, ilang balay. Kay gisigihag balik sa mga tao niya, hatag lang yapon. Ana. Nya, okay ka na. Dili no. Ang pari sad, hurot ng kolekta. Ana, nalagay po yung bangayo, hatag lang yapon. Wa na stipend ang pari, hatag lang yapon. Okay ka na. Ug maunay daygon sa Ginoo, at tanawa si Maria ug si Jose. Alabi na gid si Maria kay siya may ni-sustainer og dugay-dugay. Wa na oy. Pobre kay sila, wa ka pa eskwela's anak. Pero gisigi lang gyapon niya hatag ang pag-atiman siyang anak. Sa dihang nihimsog ng iyang anak, iya pag yung gitudloan kay di man kay eskwela, siya ra say nagkatikista siyang anak, siya ra say nag-teacher siyang anak. Napuno sa wisdom, nanudlo na, gibitay pag yun sa cross, murabag. Pobre naman gani kayo, imo pag yun ang ipabitay sa cross, pero ang mahal na birhen, kalma ra kayo. Hilak lang, pero sige lang yapong hatag. Og maunay example ni ining biyuda, nagihisgutan ni Kristo dire sa atong ebanghelyo. Ang biyuda, duha na lang kadako iyang kwarta, moto iyang ipapalit og pagkaon adtong adlaw, nya sa sunod adlaw wa na siya kahibaw napa ba siya ikapalit nga pagkaon. Nya kay nisimba man siya didto sa templo. Unya balaod man na sa templo labi na sa unang panahon, musimba gani ka, do na jud kay ihalad. Wa gani kay ihalad, nya musimba ka, dako kay kag silot sa Ginoo. Muna kamo din hiron, kinahanglan nga jud kay ihogs kolekta. Ay paglingyo-lingyo. Maglingyo-lingyo gani ka, maimpirno gyud ka. Di sa una na nila ba, mo nay role sa una basta mosod gani ka sa templo wa kay gidang halad. Dako kay na siyang tulubago nimo. Kay blasphemy man na imong gipakaawawan ang Ginoo. Kay para nila og mosod ka sa templo mohalad gyud ka. Mabitaw to nga naihalad sa mga dato, nasay halad para sa mga pobre o kinapobrihan. Basig ang biyuda na pobre kayo, makililimos tingin to siya, nasipyat siya, nahasod siya templo, niya pagsod niya, ay, wala pa ko ikatala, ikapikap siya dire, oy, kari na malin hibilin. Gihatag niya tanan, pastang lipaya ni Kristo, ningon Gus Kristo, ang kinadak-ag na hatag karon kining biyuda. Kinadak-an gid siyang nahatag. Nganuman, tungod kay gihatag niya ang tanan gyud nga iyang gisaligan aron mabuhi. Ang tanan nga iyang gisaligan aron mabuhi. Kamoron diha gatap-tap mao diha unsa may inyong gisaligan aron mabuhi, di ba kanang ginhawa? Kay og mabutangan tag COVID, maglisod naman tag ginhawa, mao nang gatap-tap ka. Nya, andam ba nimong ihatag ng imong ginhawa? Kung naagid mo silingan nga mopatay nimo, ipapatay ba nimo imong kaugalingon? Nya magsige ra kag ingon niya, I love you very much. Dili no. Ako di sa pero si Kristo, hatag oy. Hurot gud iyang ginhawa, hurot pagtuo iyang dugo. Hasta gud patay na siya, gidugsak pa iyang kilid. Agas lang gyapon dugo og tubig. Hatag lang gyapon. Mao na siya ang gustos Ginoo nga atong buhaton. Unya kung mamatay ta nga ingon ana ang atong gugmas Ginoo, ditso gitas langit matud pang San Pablo, purong-purong nga dili malaya moy atong madawat. Pero magsigi tag simba, tag-as kay tag nobina, tag-as kay tag oras nga igahin anang pagsigig rosaryo. Pero di ta ka maong manghatag, daw kay tas tanan. Oy, matod pa ni Kristo diri, mga tigpakaaron ingnon. Mauna siya ang mga dato nga iyang gisgutan nga tigpakaaron ingnon, hughog ug dagko kay kwarta, pero 10% ra dito sa ilang income. 10% ba?
Pero arang-arang na lang sa ng 10% siguro eh. Gani. Kami mga pare, niya kamutanan niya mga parisyoner, muhog mo 10%. Hayang-hayang, may perting hayahayan. Oh. Gisayonan ka, og dunay mo income din og 1,100 imong isod, panagsara mo kita ng 100. Di ba? Unya, kung ang imong income 10,000 kada semana, pila may imong ihog kolekta? 1,000. Yeah, pila man kabuk din manimba nga tag 10,000 ang income. Yan na mo say pipila nga mo income og 100,000 ang semana. Pila may ilang ihog kolekta? 10,000. Yahaya. Pero para sa Ginoo wa nay kapuslanan. Kay ngano man tuwa man ang 90% nila, mas dako man tong 90% kaysa 10%. Pero kung atong kwenta, dako na gud na. Pero mas dako gitong sa biyuda. Ngano man 100% ang iyang gihatag. Mangutana sila pader, pila man gigikinhanglas Ginoo nga atong i-share. I-share 10% nako di oy. Sa pila man ako 100%. O kapati sa pader unsa na namo paghimo 100%. Unsa na ito ipa-eskwela unsa nako. Apil na siya. Kwintaha ba? Kwintahan no. Inani ni siya anahon pagkwinta. Imong income ihatag nimo sa Ginoo pinaagi sa pag-alagad. Naman kay 10,000 imong income, naman kay anak ga eskwela. Bayron nun sa tuition, ilang baon-baon, moabot og mga 7,000. No, di mo na tong igahin. Pila na malay nahibili nimo? Na 100%. 3,000. Nya naman kay mga palitonon sa inyong konsumos balay nga moabot sa mga 2,500. Pila naman lay 100% nimo? 500. Mao na imong ihog dire. Mao man to'y sobra ka. Unya ang pariban is buhok pa dire. Wa na labas. Ang badlis is kilay. Sige, butangin na lang sana. Mga 300 siguro. Ana, pila na lang imong 100%? 200. Di ihog na dire. Dili kay 20 ihog. Tayo manindog na tayo. Mga igsuon, uban sa mahal nga Birhen Maria, mudangop kita nga malaumon ngadto sa atong Ginoo nga mo'y tag-iya sa tanan og tighatag og kaluwasan. Moingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami.